daghan kayo mga pagtulunan ang atong makatunan dinhi sa ato karong mga pagbasa labi na gid sa atong ebanghelyo. Gusto lang kong mosentro sa kinini ang pagpapahawa o giyawa. Ganahan mong mopapahawa o giyawa? Mura mamog waiting o basig giyawaan na mo. Ang gahom sa pagpapahawa o giyawa nga gigamit ni Kristo mao ang gahom sa Ginoo, matud pa niya. Hain man ang gahom sa Ginoo, anaa sa iyang pulong. Ang pulong sa Ginoo kung mao na gani atong sigihan og kaniganing sunod, sigihan atong paminaw nya ato gyung puy-an sa pulong og sa buhat, wa gyoy yawa nga mobarog sa atong atubangan. Lingi ako na imong tupad ina kinsang pulong imo rong gisunod na kay usahay dali kay natong isalikway ang pulong sa Ginoo kay nagtuo ta nga maghatag nato kadautan sama nang moingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos unya sunod kanako. Mura tag makaingon di isa na mahimo kanang atong gihuna-huna nga moingon di na mahimo, mauna na ang yawa nga mireklamo mitudlo nato kay yawa espiritu man na mutingog man na pinaagi sa atong hunahuna o sa atong pagbati. Moingon dahil ng yawa di na mahimo, mamatay ka ana. Pero kung ato ginang sundon kay pulong manas Ginoo, dili kita maungkag, dili sadta mubati ang atong kinabuhi. Tuo mo dili nya andam na mong mobaligya tanan. Murag imong bata nga kana bitang 3 anyos, tuo ka, tuo. Tuo niya mosunod na ka, dili. Ay, wa mo ayo Kuan na yun pamatud Yan sa man pagmatuod matud pas mga philosophers ningon sila sayon ra kuno pamatud-an kung tinuod ba ang maong kanang statement kun himuon nimong universal pasabot i-apply nimo sa tanan. Kun ang tanang mga tao mosunod nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos, unsa may mahitabo? Kitag yung tanan ba? Ang atong hunahuna ibaligya ko ni nya ang halin ihatag nako sa kabos, unsa may mahitabo? Wa na gyoy mo palit. Nya kay di naman kakabaligya kay wa na may mo palit, magsigi na lang kag panghatag. Ang atong paningkamutan nga makahatag. Nya kadtong dato kayo karon ug mosunod ani purting daghana niyag ikahatag. Nya kadtong pobre nga way halos iya magsigit og dawat hangtod nga mudaghan ang iyang madawat. Unsa naman sa isunod? Sobra naman. Iya na sa tong ipanghatag. Moabot yung panahon nga ma-level tang tanan, wa nay dato, wa nay pobre. Mao nay lungtad mo na nga mulambo, dili maungkag, dili mag-away. Kay karon nag-away pa man ta kay isig pa mag-inilugay. Ako ni. Hangtod yun mag-away. Lingi ay mong tupad. Ing nawa pa karoy gikaaway. Ning na kono. Nawa kay gikaaway karon. So siging simba niya naalagya po'y kaaway, ilog anang yuta, ilog anang kabtangan. Ngano man di lagi manghatag. Musupak yus pulong sa Ginoo. Muna ang yawa hadlok kina siya sa Ginoo. Kahibaw man kong Ginoo nga ang iyang pulong naghatag yun og
kinabuhing way katapusan o kalipay. Pananglitan kanang moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Saman, makaayo na o makadaot? Kusga. Luya kay mga kayo. Mao lagi huna-huna lagi himua nga ang tanang tao din agyod mo baos og tamparos. Tanan ba? Magpatamparos na lang, dili na gyud mo baos og tamparos. Kinsa pa may mutamparos? Wa na. Di wa na mga bunog. Di ba? Pero mubaos ka, unhanti ka, apertin bunuga sa alkansis kusog. Di ba? Kay unahay naman. Pero mo pulos tag gustong magpatamparos, kitang tanan gyud, awa na mo tamparos Ato pa, magkahiusa na. Kanisang ingos Ginoo, walay laing labing dakong gugma gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Zaman makaayo na nga ikaw nga nahigugma magpakamatay sa imong gihigugma. Maayo na dili. Hay may inyong pilion, magpakamatay o magpractice og self-defense. Kay gitudlo biya sa nas kalibutan, self-defense. Wa kay priso basta ang imong pagpatay niya bunga sa imong self-defense. Pero ang Ginoo ingon, why self-defense? Pagpakamatay gyud, ihalad ang imong kaugalingon para sa imong gihigugma. Nya kay naingon man siya, higugma imong kaaway, pagpakamatay para sa imong kaaway. Nya okay mo ana dili. Mao na mga yawanon mo. Sige, huna-huna agyapon. Sige, himo agyapon nga ang tanan yung tao bas kalibutan, di na mo patay, magpakamatay na lang. Unsa may mahitabo? Wa nay pinatyanay, wa nay gubat, wa na ning kanini ang panunggab nga atong niaging adlaw diha sa gibalita nga gitabangag dunggab sa ice pick. Wa na. Kay nga naman pulos naman maghuna-huna nga ako'y magpakamatay para nimo. Kung mag-away ang banag asawa, di na mo ingong banab, patyo ti karon. Di na sa mingong asawa, patyo ti kang animala karon. Unsa na may isultis asawa, patya ko, animala ka. Mingon sang bana, ikang yawa ka, ikay patay nako. Kay andam ko magpakamatay nimong yawa ka. Nindot no. Di gyud sila mo patay. Mamalikas lang, agamay na lang sa igo rang mamalikas, pero di na gyud mo patay. Kay imbis siya mo patay sa iyang kaisog, magpakamatay man siya. Kinsa may muunag patay nga pulos man gustong magpakamatay sa usag-usa, wa na gyud mo patay. Mawagtang sa ning atong siging himo aning mga atomic bombs, kining mga armas nga igugubat, mawagtang sa ding tanan, dili na tahulgaon ni ining gitawag og end of humanity because of mass destruction nga mga kahimanan. Mawa sa ding abortion, kadang abortion karon nga niabot na kuno og i-text ninyo sa inyong Google, i-search sa Google, niabot na kuno ron og 73 million ang mamatay sa abortion kada tuig. 200,000 ang mamatay sa abortion kada adlaw. Ngano man, wa man magsunod sa pulong sa Ginoo. Tanawa inyong mga naong, wa gi reaction. Wa mo maguol anang mga bata dihastiyan sa inahan, gipangpatay sa inahan mismo. Ang inahan mismo mo inipatay sa iyang anak, sud sa iyang tiyan. Niabot og 73 million kada tuig, 200,000 kada adlaw. So gahapon 200,000 ang bata nga gipatay, di mo maguol ana. May kanang naangi kugos-kugos nga bata, patyo na nato karon. Unsa man ka inday, maguol ka dili.
Siya suway pa der, suway. Di ba? Pat yung tagyog ka. Muana ka oy. Pero nganong mura ra magwa nato ang mga bata nga naastian sa inahan tag-upat ka buwan, tag-tulo ka buwan, gipang patay, gipang luglog dito sa ilawom, gipang tabas-tabas o gipang saksyod o gilabay ngadto sa septic tank. Baka naasa na nila ilabay. Nganong di man ta mag-uol? Kalos conscience. Kay naniguro na tas atong kinabuhi. Bahala na diha mga bata. Total, wapa man na sila mataw. Ang importante, kita nga ni ana na tao. Oy, ayaw ingon ana. Mas importante sa Ginoo ang bata nga naapasod sa taguangkan kay niining mga tiwasonon. Oh, kanang galisod naglakaw. Importante pa na. Kanang kusog na kay mamalikas, kanang kusog na kay manglibak, kusog na kay mamakat. Importante pa kana. Ha? Mas importante tong pwede pang tudluan. Ikatao ato, pwede pa tong tudluan o pagtinarong. Pero kining na nag-una karon, apil na ning na nagwali. Sos, why importante? Kanang kusog kay mangurakot, kusog kayong mangural anang mga agianan, niya ang mga daan nga himuonon parkingan. Importante pa na. Anha pa maghimo anang ilang hugas-hugas anang mga motor o sakyanan kilid sa daan, niya ang tubig nagbaha dihas daan, purti na noong damuga. Gahapon ay dinis ato diyan ang luyo. Kana diha ba? Dool ilang nanay sising. Kana dihang dulhugan na manay hugasan dito sa babaw. Sige nang baha ang tubig diha. Padong mingadto sa appointment dito dapit may kurba, diha miniagi. Pagdayon ginamong tungas, ang motor nga nagdulhog, nadakinas, tumba gidayon, lagpot, abot dool sa among hinuba ang tao nga nalagpot. Nadakinas anang tubig. Pila pa man kabuok ang madakinas diha, una pa na siya sulbaron sa atong mga barangay officials. Kanang gasigi og pasirit anang tubig daplis daan, nga naa na nagbaha sa daan, hazard sa mga motorista. Tinarong kayong dagan sa motor, mura lagi signet. May gani kay paghunat na mog dagan, Edgar nakabawi-bawi gyud no, di pagit ni may patyon no, di pa sa tingali makapatay, naka-break pa gyud. Diha na gyud mga tulo ka dupa tingali itong distansya sa taong galigid-ligid. So nga na, kay kuno panginabuhi. Nya kana, mulaom ta ng klasihas mga tao nga manginabuhi, nga naghatag og hazard sa iyang katilingban, sa iyang mga kaigsuonan. Di na oy. Pero mura lang yung wa nato. Nganong mura ra magwa? Tungod kay maniguro na ta sa atong kinabuhi, wa ta magsunod sa pulong sa Ginoo, gasunod na tas pulong sa demonyo nga nagsigig ingon nato okay ra gid na kay panginabuhi na. Kana paninda ang kilids dahan nga wa nay kaagian, sigig yung paninda amo ning panginabuhi. Purting trapikas agianan kay anha na gyud mo tindas karsada, amo ning panginabuhi. Unya ang imong silingan. Kumusta man? Imong ipapatay tungod la sa imong panginabuhi. Di ba? Pamuhi ana mga baboy, purting bahuan sa atong palibot, ang mga sapa nangahurot nagkahugaw di na magamit kay adto ilabay ang hugaw sa baboy kang ibuhi kay ibaligya, amo ning panginabuhi. Unya ang imong silingan nga nagsigig hanggap anang baho, di ra ba to nimo tagaag kwarta bahin anang imong halin, siya ray tig hanggap sa baho, nya ikay tig pahimo sa halin. Ana lingay mong tupad na mura man tagi kasab ang pader na ko no ina mura tagi yang ikasaban di ang ako lang ba mahalo nato ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ayaw pagpatay kanang mga bata na asod sa tiyan ayaw i-abort luoy kaayo nya moabot og 73 million tibuok kalibutan ngilo na kay nastanan oy. Nya 200,000 ang mamatay kada adlaw gikan man sa record sa
kanang World Health Organization, luoy ka ita, no? Ingna katapusang lingi sa imong tupad, ingna maayo tingali nga ikaw nalay patyon, ingna maayo tingali nga ikaw nalay patyon kaysa mga bata. Ana total tiwasono naman sa ka. Wa gyoy angayan natong patyon, pulos gyud ta magmahal sa kinabuhi, pero kay magpailad man ta sa yawa, usahay ang yawa iyatang ilad-ilaron nga kanang bata nga naasod sa tiyan, dili pa na kinabuhi, pwede pa ng patyon, dili ha nya kana sang pag-inom anang mga pills, kanang naang pagpalaygit, kondom ug uban pang mga muharang sa kinabuhi, mga buhat sad na nga gitawag natog anti-life, kana bang kontras kinabuhi, gitawag na contraception, contraceptives, kay kanang seption mao man na siya ang to conceive o niya anti or kontra, mo nang contraception, conception, di ba? To conceive, to bear life. Nya butangan din nimo pills, butangan din nimo kondom, butangag ayudi, ipalaygit nimo, ipabasiktomy, nahimo na kang contraceptive person. Di ba? Mao na ato ng likayan, kay kun atong sundon ang pulong sa Ginoo sa iya gyong pagtulunan, mahimo gitang buhi ug malampuson. Muna si Jeremias gisugo sa Ginoo dinis unang pagbasa, sa isulti ang tanan pero dili kaniya nila paminaon, alang kanila walay kamatuoran ug dili nagani sila maghisgot bahin niini. Giwarningan sa Ginoo si Jeremias, pero ang sugo sa Ginoo isulti gyud, bahalag dili paminaon. Muna ako sad karon mosulti gyud ko, bahala na mo diha giduka na mo paminaw. Kitaan man ako nagpiyong-piyong mo. Ana man, pero maghisgot pa ta dinhi nga karong hapon mga matay na mo siga di mo tag simbako. Pero kay mga bata man, mga abortion man, kapoy na 73 million. Kapoy. Hinaot pa unta nga atong sundon ang tubag nato sa Salmo, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Manindog na ta mga musunod sa Ginoo.